Niyaphila bafethu eSouth Africa. Ngibingelela kubantu besimame nakubantu besilisa bonke ngokulingana kwabo. Bafowethu, ngibonga kakhulu nje uxhaso eninginika lona kule account yami. Ama-account ami wonke valwa abantu bakwa-ANC nalaba bakwa-EFF abafowethu esibathandayo. Asisho-ke bafethu ukuthi akuvalwe i-EFF, asisho futhi ukuthi akuvalwe i-ANC. Umuntu uzovotela iqembu akalithandayo. Kodwa ukugcineni abantu sebeyalazi usizi namaqembu ade bewabone khona la phambi kwabo. Izinto zenzeka phambi kwabo. Number 1, i-EFF ibikhona la ngo-11 years. Nansi ivideo lezolandela la ngifuna niyibheke enamakwerekwere awu-100 aqashwe enkampanini. Siyazi ukuthi umholi we-EFF uyena owathi akuvulwa amabhoda, ayikho indlela yokuthi singasacrifice abanye abantu ukuthi bangaphili ngenxa yokuthi thina sifuna ukuphila kahle. Okusho ukuthi wonke lamazwe la eAfrica anamabhoda angawavumeli ama-foreigners angene. Kusho ukuthi thina sodwa kufanele silambe, ithina sodwa futhi nezingane zethu kufanele igcine seyidayisa umzimba emgaqweni. Number 2, u-ANC usephathe kakhulu la eSouth Africa. Zikhona izinto ezinhle ezincane kakhulu lezo zinto ezinhle kunalezi ezimbi ezenzekayo. Number 1, eSouth Africa kuyabulawana. Umuntu omnyama ubulala umuntu omnyama. Ama-drugs la eSouth Africa abantu bako-Nigeria, it's about 700,000 abantu base-Nigeria base-South Africa. About 3.5 million izakhamuzi zaseZimbabwe ezila eSouth Africa. Kodwa u-ANC anikaze nimbone enze nothing ukususa labantu le-South Africa ukuze abantu bala eSouth Africa bethule umsebenzi. Ngizocela niye kulenye ivideo yami-ke lathi ngikhuluma khona ngoMary Phathi. Khona usisi la ngimazi ukuthi igama lakho ubani onehluthu ogqoka into emhlophe la uphawule more than 25 times kwi-account yami, kodwa ngibaze ngimthuke ngoba ngithukani mina. Angazi nalaba abayazi sasikhankasa nabo kusukela ngoba ngaqala la ngo-2024 ukukhankasa ngesikhathi ubaba uMsholozi evule le nhlangano le. Angaze ngithuke umuntu, angimthuki nje umuntu, anginaso nje isikhathi sokuthukana nomuntu omnyama ngoba ngikhule ngazi ukuthi umuntu omnyama uyisithombe sami. Vele ngiyazi ukuthi bakhohlakele nanokuthi sesinezimali ngendlela ehlukile, abanye bathwele basebenzisa amaphathi abantu, abanye bayantshontsha. So imali lezi, imali engadalelwe kahle kahle umuntu omnyama, ngisho ukuthi akufanele sibe nayo. Niyababona nje abantu abamnyama mabefika ku social media bayachoma, baveza izindlu zabo, abanye baveza imoto, abangenamoto baveze ngisho amaphenti nama-under abo ngoba umuntu omnyama nje yamluma imali. Iyamluma futhi lento ukuthi into yakhe ayibe private. So uma sithola imali njengabantu abamnyama kufanele sazi ukuthi imali akuyona yokuchoma. Imali yokuthi senze investment lelizwe leligcine liphethwe yithina nezinye izakhamuzi njengamandiya nabelungu namakhalathi, kakhulukazi amakhalathi ngoba sabandawonye waqhamuka ukuphesheya kwelwandle amakhalathi awala. So umona nokuba racist thina njengabantu abamnyama sesi-racist. Akufanele uma ngabe umlungu enza into errong bese siphanisha bonke abelungu. Kufanele siqonde ngqo, siqondane nalo dodi lo wrong. Ngokunjalo nomuntu omnyama mengabe racist kufanele siqondane nalo muntu omnyama, ngathiwa bonke abantu abamnyama bamasela. Khona kumfowethu-ke la okhalile la wathi sikhuluma ngalento yepolitiki njalo kodwa sikhuluma ngama-service delivery. Mfowethu ngisazokhuluma ngama-service delivery kodwa ngizocela ukuthi ungiphi isikhathi. Lento nje kaMary Phathi ibulala i-reputation yomkhonto wesizwe, kufanele bayisukumele. Ngizwile kuthiwa bamcharge ku-section 5 womkhonto wesizwe. Uma ukuthi bamcharge bamterminate nelokhu nje njoba kade ngimbone ebambe i-press conference, okusho ukuthi uyaqhubeka nokubeka ngisho abantu. Angaze ngibone mina uconvener odiliquent ofuthi ofriziwe ehambe beka abantu ukuthi lento akayenza lapha ukhokhelwa abantu obathize ukuthi xova wena sifuna ukuthi makufika u-2026 lo mkhonto osuwubulala ngebhadi-ke. Ngifuna uku-admita lokho, ngifuna uku-admita umkhonto wesizwe iqembu leli elingakwazi ukuthi makwenzeka into manje livuke manje lilungise manje. Iqembu eliqale lilale lingene engubeni bese lizwa ngekhanda ukuthi kumakhaza kangakanani bese liyaqala liya-act. Uyabona uma ukuthi i-service delivery yethu kizokwenza kanjalo ukuthi solala bese sivula ikhanda, hayi ungavele sikhohlwe nje ukuthi abantu sithi abavotela umkhonto. Kodwa ngiyawuthemba ngezenzo ezenziwa uNxamalala nayi Moses Mabhida yayingekho, yakhiwa uyena. Nabo baba uChippa Mpengisi bayizigwili namhlanje banamaqembu, wayesebenze yi-security. Yalibona i-security njengoba nisuke nibona uMax Makhanya behambe beye emsebenzini, kuyaxolisa ukubiza igama lakhe, kodwa nje nibabone beyosebenza. Wavula inkampani,
uthe mesevula inkampani ubaba uMpengesi waba nedream yokuthi ngelinye ilanga uyothola umsebenzi. Zibuzeke ukuthi why ayuthola ngaphansi kwe leadership kaBaba uMsholozi. Ingoba uBaba uMsholozi wengenayo lento ukuthi ibhekana iprofile yokumuntu uthi uyahlupheka lo ningamniki. Makuthiwa wakha ama millionaires khuluma ngalapha. Obaba uMalema wobanika babakha kulo 11 years. Ngoba mangikhumbula wahamba wawokakha indlu lapha eceleni kwasenkandla ngoba enzela uZuma efuna nanokuthatha imedia labantu abahambe bem-advise ngento errong. Socela ukuthi nalabo abathi abamfuna uSecretary General womkhonto wesizwe sicela babambe ikhwama zabo bangena indlela. Mawuthi niyadubula hayi bafekuseni usixolela ke nenhlamvu nathi soyibamba ngesandla njengoJesu uJesus wasitshela ukuthi masitshele yena ukuthi into izolunga. Siyakholela ukuthi inhlamvu soyibamba ngesandla ngoba asikwazi ukuzophathwa yinina la emkhontweni ngoba umkhonto wa wonke umuntu. Mangabe kuzothathwa abantu babekwe ekhundleni zonke ezibalekile abamaZulu. Ngicabanga ukuthi lezi ezinye inhlanga lezi esegoli zabatswana ngoba manje sesinabatswana bawumkhonto, sesinabesuthu, sesinamaVenda, sesinabo and iyakhulu umkhonto kodwa manje keep ushivama nimbeke eceleni bese nithatha umZulu ngilinganise nje nithatha abantu abanjengomfeka nibabeke lapha senizoprove ukuthi le organization yamaZulu. Ubaba uMfeka kabuyele eParliament ayodila nendaba zamakhosi. Ayikho into akazoyenza la ku-DSG. Uhlakaniphile yena kodwa asikwazi ukuthi sihambe soswaye ubaba uZuma silibhekisele ikhanda. Kuyacaca futhi uma kushona ubaba uZuma kunenkinga esobhekana nazo. Mina into ke ngiyibonisele ukuthi kodwa ngifuna ukuwona labafowethu bakithi bakwaZulu abakhuluma isiZulu esithule esithe swi. Angithi ukutlalelani ke insizwa zakithi. Uma nizoba nobandlululo ningafuni ukuphathwa ezinye inhlanga nifuna ukuthi nina njengamaZulu nihlale endaweni ethize ekhundleni ethize lezi ezinye inhlanga ngeke zize zisivotele le nhlangano yogcina sifana ne-IFP manifuna i-movement into ezophatha yonke iSouth Africa amakhalatha belungu wonke umuntu kufanele abe la azofundisa ke nina akuthini esathambani niyofunda i-political science asenzanga science thina sangena kwi-business i-juristic a-profit ne-non-profit organization it's run in the same manner. So kufanele ukuthi diversification ibe khona. Ngicela ukugcina ke la abantu abaqasha abantu bangaphandle la eSouth Africa manje bese kuza abelungu manje abelungu bebengabaqasha abantu bangaphandle bonke labantu ngifuna uJulius Malema nezingane zakhe osisi uZizipho bonke laba bahleze bemdefend naba bephuma laba bantu balababukeni la kule video naba bephuma la iyona yini indlela iyouth yale South Africa ezophila kona ukuthi bayokhuluma isingisi kwi-EFF kodwa ntambama bayontshontsha ngoba iyouth ye-EFF iyantshontsha iyagqekeza yenza zonke izinto not yodwa nalabo bomkhonto nabe-ANC bantshontsha nje iyouth iyantshontsha ngoba inawo amathuba emsebenzi lezi inkampani sinazo eSouth Africa zizo employ ama foreigners nina nibe busy nizokhuluma isingisi esixosha abelungu esibasa phambili. Ngiyakutshela mangahamba uyobheka le nkampani yeNdiya wonke amandiya ngisho ema-trucking yonke indawo ngashona ko-Clearwood ko-Phoenix ko-Verelem ko-Chatsworth yonke indawo mina ngikhuluma ngoba ngenza ibhizinisi abamqasha umuntu omnyama baya-exploiter benza same thing yayenziwa abelungu ngoba nawo azafika amandiya nje ayilandwe yibona abelungu ngoba thina abantu bale South Africa sithi asifuni ukusebenza umsebenzi ongcolile. Ngithi-ke ngisazoyenza ivideo eqondana ngqo nezinto ekufanele ukuthi zenziwe kodwa abaholi bethu abayeke ukuthumela abanye abantu baphathe ingqombe ngoba befuna izikhundla. Sebenzelani izikhundla zenu zenzeni izikhundla siyibone ukuthi yini umsebenzi